100 boy, I promise I'm gonna get what's mine. Wow. Welcome back to another reaction video, guys. My name is Luaza Spoo. It's good to have you guys. With that being said, guys, if you're new to the channel, please make sure you subscribe, man. Subscribe, man. Today's video, guys, is Ginjin. This is a hard word to pronounce. I'm gonna try though, because I try things even if I don't know them. And the title of the song is Tami. I killed it. If that's wrong, guys, I'm sorry. With that being said, guys, let's get to it. Woo! Feel good, man. Wonder Art Productions. I see you guys. Maestro. Okay. Looks strange. Dang. Yikes. Yikes. But who the hell is this girl, man? I saw K Kundrusen to Gucci motherfucker. Ямар тайз карма тайрцэг тайвар. Чиний ачаар би стресс жоохон ч гэсэн тайвар. Надад юм байхгүй байсан ч. Хайдаг юм байхгүй байсан ч. Надад юуш байхгүй байсан ч. Миний хайдаг тайвар надад байхад бодон. Надад байгаа бүгдийг ау. Жаргал ээлж идэх сток нараа маргаашаа бодохгүй зарим гот барай хэсэг зур жаргах гэж суцандаа тарих тэдэ бороо биш тэдэ дото тарих нэ харин би болон дома fuck гурван сая хүлээ сон дома fuck ямар тайс кама тарих тайм Надад мөн байхгүй байсан ч хайрлах хүн байхгүй байсан ч надад юуш байхгүй байсан ч надад байгаа бүгдийг ау надад байгаа бүгдийг ау харин миний тайвхийг биш лав миний амьдрал дон нэмэн Big man has come through. That's so cool. So cool, man. As I say, guys, it always brings fire, man. I'll leave the link down below, guys. Make sure you check it out, man. Lovely song, guys. Lovely song, man. Gone, guys. I am gone. Catch you guys on the flip side. Bang, bang. Gone. 100 boy, I promise I'm gonna get what's mine.